kubarura amajwi yavuye mu matora yabaye ejo ku wa kabiri muri leta zunze ubumwe za amerika ntibirarangira ku buryo ishyaka rizayobora kongere y'amerika ritaramenyekana. ese abanyamerika batora bashingiye kuki muri ayo matora? abarepubulika cyane cyane ntibafise porogaramu zifasha abantu bo mu maminorite cyangwa zifasha abantu babimuka bajino cyane. nibyo bibazo bakunda gufatiraho cyane. uwo ni Nova Nitunze, umwe mu banyamerika bakomoka mu Burundi watoye ejo muri leta ya Texas. abayobozi ba sosiyete Kenya Airways barasabwa n'urukiko kutotsa igitutu abakozi bayo batiteguye gusubira ku mirimo kuri uyu munsi wa gatatu nyuma y'iminsi 4 bari bamaze bahagaritse akazi bitewe no kutumvikana n'abakoresha babo. COVID-19 yongeye kuboneka cyane cyane mu mijyi itandukanye y'igihugu cy'Ubushinwa. naho perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa na perezida wa Kenya William Ruto batangaje uyu munsi kwa gatatu ko abanyakenya bazashobora kugendera Afurika y'Epfo batabanje kuronka visa mu minsi 90 ku mwaka. Ayo makuru twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, nimujye kure. abayobozi ba sosiyete ya Kenya Airways basabwa n'urukiko kutotsa igitutu abakozi bayo batiteguye gusubira ku mirimo kuri uyu munsi wa gatatu nyuma y'iminsi 4 bari bamaze bahagaritse akazi bitewe no kutumvikana n'abakoresha babo. Inkuru mugezweho na Oriane Tangishaka. Iyo sosiyete imaze igihe iri mu bibazo by'ubutunzi kuva habaye ikiza cya COVID-19 n'inyuma yaho ikavuga ko ariyo mpamvu idafise uburyo bwo guterera mu kigega c'abakozi bacu mu myaka yabo y'ubukukuruke. Abadereva biteguriye gusubira ku kivi kuri uno munsi wa gatatu inyuma yaho babitegetswe na sentare. Yamara ku munsi w'ejo wa kabiri sentare yategetse kandi ko iyo sosiyete itotera igitsure abo bakozi bahora mu myerekano yari yateguwe na sendika yabo. Iyo sosiyete yari iherutse kugabisha abo bakozi ivuga ko igiye kubafatira ibihano, ikaba kandi yaciye ishishikarira kwamamaza ko iriko irarondera abakozi babasubirira. Iyo sosiyete yari imaze kugereranya ko iriko irahomba imiliyaridi 2.4 by'amadolari ku munsi. Kenya Airways irashima ingingo ya sentare ivuga ko igiye gukora ibishoboka kugira ibintu bisubire mu buryo mu maguru masha. Sendika y'abadereva nayo nyene isaba abanywanyi bayo bashika kuri 400 gukora ibishoboka kugira ibintu bisubire ku murongo. Indege za Kenya Airways ziteguriye gusubira gutwara ingenzi n'ibidandazwa guhera kuri uno munsi wa gatatu. Kugeza ubu inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika ntibiramenyekana ishyaka rizayobora imitwe uko ari 2 y'inteko ishinga amategeko mu matora yabaye ejo kwa kabiri. Ni mu gihe amajwi akirimo kubarurwa. Fidel Niyongabo araduha ibindi kuri inkuru. Ukugena imigambi ya Perezida Joe Biden izogenda mu myaka 2 isigaye ikiringo ciwe ntibitomoye mu gihe Amerika irindiye ivyavuye mu matora yabaye ejo kwa kabiri mu gihugu cose. Amajwi hagati y'abahiganirwa ibibanza mu nama nkenguzamateka mu mareta atari make yaracegeranye cyane mu gitondo cy'uno munsi kwa gatatu. Abajejwe amatora mu bice bitandukanye by'igihugu baragabishije ko bishobora kuzofata imisi itari mike imbere yuko ivyavuye mu matora hagati ya bamwe mu bahiganwa bimenyekana mu buryo ntabanduka. Muri rusange ivy'uko abarepublikani bari gutsinda amatora mu buryo bukomeye cyane ntivyibonekeje kuko watsindiye ibibanza bikeyi kurusha uko abantu bari bavyiteze mu nama nshingamateka. Naho uwo mugambwe ushobora gutsinda bihagije kugira ugenzura urwo rwego rwa Kongre. Ibibanza byose uko ari 435 byo mu nama nshingamateka n'ibibanza 35 kwijana mu nama nkenguzamateka biriko birahiganirwa. Inama nkenguzamateka muri iki gihe yigabuye mu buryo bungana hagati y'abademokrate n'abarepublikani. Icegera ca Perezida wa Amerika Kamala Harris niwe afise ijwi rifasha abademokrate. Amakuru ya radio yanyu ijwi rya Amerika harakomeje. COVID-19 yongeye kuboneka cyane mu mijyi itandukanye y'igihugu cy'Ubushinwa. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka. Uwo mugera uri kuribonekeza cyane mu gisagara ca Guangzhou nk'uko bitigiri vyaraye bishizwe habona bivyerekana. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu Bushinwa bavuga ko ku itariki 7 z'uku kwezi kwa 11 hibonekeje abantu 7,475 banduye uwo mugera.
baduze bava ku 4,496 inyuma y'umunsi umwe. Ivyo bitigiri bishasha bikaba bitari biherutse kwibonekeza kuva mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Igisagara ca Gwanzu cibonekeje kuba gifise ica gatatu c'abo bagwayi bose. Bivugwa ko ivyo bitigiri vyiyongereye ku munsi wa kabiri bitari hejuru cyane ugereranyije n'ibitigiri vy'abagwayi ba COVID-19 ku isi yose muri iki gihe. Yamara ku gihugu c'Ubushinwa ni vyinshi cyane kubera bategekanyije ko bagwanya iyo ngwara mu maguru masha bivuye ku ngingo n'intumbero ya leta yihaye ya COVID-0. Ibi bisigura ko ata muntu n'umwe mushasha yarakwiye kwandura COVID-19. Oriane Itangishaka urakoze. Tugenda noneho mu Buhinde bugiye gutsura umubano ushingiye ku bukungu bufitanye n'igihugu cy'Uburusiya. Buzakomeza kugura peteroli y'icyo gihugu nk'uko bitangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubuhinde. Yemeza ko kugira iyo peteroli itaratunganywa bigirira akamaro Ubuhinde. Geoffrey Mutagoma adufitiye inkuru irambuye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubuhinde Subrahmanyam Jaishankar yatangarije mu ruzinduko yagiriye i Moscow ko nk'igihugu cya gatatu ku isi mu gukoresha peteroli nyinshi ari inshingano z'Ubuhinde kureba ko buri muguzi wayo muri icyo gihugu afite uburyo bumunogeye bwo kubona peteroli ituruka mu masoko mpuzamahanga. Aya magambo yayavuze nyuma yo kubonana na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov ejo kuwa kabiri. Muri uruzinduko rwa mbere agiriye mu Burusiya kuva bwatangira kugaba ibitero kuri Ukraine, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubuhinde yashimangiye ko umubano umaze igihe hagati y'ibihugu byombi uhamye kandi wigaragaje mu bihe bikomeye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubuhinde akorera urugendo i Moscow mu gihe hasigaye iminsi mike ngo Minisitiri wa Amerika ushinzwe imari Janet Yellen agira uruzinduko mu Buhinde kuganira nabwo ibyerekeye ishyirwaho ry'uburyo bwo kugena ibiciro bya peteroli. Janet Yellen yabwiye igitangazamakuru Press Trust cyo mu Buhinde ko bemera ko Uburusiya bwakomeza kugurisha peteroli ku bihugu binyuranye byo ku isi, ariko batifuza ko bwakungukira mu gushyiraho ibiciro by'ikirenga bitwaje intambara bafitanye na Ukraine. Barakoze bagenzi bacu Geoffrey Mutagoma, Oriane Itangishaka na Fide Niyongabo batugejeho hamwe makuru avugwa hirya no hino ku isi kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa@radio.voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari bya Afrika. Kuri uyu wa gatatu urwego rwasigariye kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwakomeje kuburanisha urubanza rurerwamo umunyemari Felicien Kabuga ibyaha bya jenoside. Humvikanye abatangabuhamya b'ubushinjacyaha. Temistokle Mutijima yakurikiranye uru rubanza adutegurira inkuru. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka mu rukerera nibwo humvikanye urupfu rw'umugabo Bwana Fabien Twagiramungu. Yazize impanuka y'imodoka agongwa na Yves Kamuronsi bari baturanye nk'uko bikubiye mu kirego cy'ubushinjacyaha. Mutwihanganire ntabwo ari iyo nkuru twashaka kubagezaho, ibyuma biratuvangiye, ariko rero twabwiraga ko kuri uyu wa gatatu urwego rwasigariye kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwakomeje ruburanisha urubanza rurerwamo umunyemari Felicien Kabuga. Inkuru nk'uko nari mbabwiye mugezweho na Temistokle Mutijima. Nk'uko byari byitezwe, iburanisha rya none ryasubukuriwe ku bibazo by'umwunganizi wa Kabuga ku mutangabuhamya CAB 007. Umunyamategeko Madame Françoise Mate yabwiye urukiko ko 2/3 by'ibibazo byose ateganya kubaza umutangabuhamya CAB 007 bidashobora kugaragaza umwirondoro we. Nyamara hafi igice cyose cyari gisigaye kuri uyu mutangabuhamya cyashyizwe mu muhezo igihe kigera ku isaha irenga. Uretse umutangabuhamya CAB 007 wakomeje ubuhamya bwe mu iburanisha rya none, hanumviswe umutangabuhamya wundi w'ubushinjacyaha. Uwo ni uwahawe izina rya CAB 009 mu rwego rwo kumurindira umutekano. Uyu mutangabuhamya yakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda igifungo cy'imyaka 30 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside, na n'ubu aracyafunze. Yemeza ko ari mu bahawe imyitozo yahabwaga urubyiruko rw'interahamwe z'ishyaka MRND n'impuzamugambi za Sederi, kandi ko yari mu bagize umutwe w'urubyiruko rw'abasivili wo kwicungira umutekano Autodefense Civile. Mu buhamya yemera ko yahaye ubushinjacyaha bw'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga bwasomwe n'umushinjacyaha CAB 009 wari utuye ku Gisenyi. Yemeza ko muri jenoside yabonye Felicien Kabuga inshuro zigera kuri 4. Muri izo nshuro harimo 2 yamubonye kuri hoteli Meridie yo ku Gisenyi n'izindi 2 yamubonye kuri Stade Umuganda.
umutangabuhamya avuga ko aho kuri hoteli Meridie bwa mbere yahamubonye yitabiriye inama yatumiwemo abategetsi ba gisivili n'aba gisirikare hamwe n'abacuruzi bakomeye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu mu 1994. Muri iyo nama Cab 009 avuga ko Kabuga Felicien ubwe yahagurutse akivuga mu mazina ye nyuma ageze ijambo rye ku bari aho. Muri iryo jambo umutangabuhamya avuga ko Kabuga yakanguriye abanyemari guha leta umusanzu wo kwifasha kugura intwaro. Iyo misanzu umutangabuhamya avuga ko yatanzwe, hanyuma Kabuga agasezeranya ko intwaro zizahagera mu minsi mikeya. Bwa kabiri uyu mutangabuhamya abona Kabuga mu nyandiko yavuga ko hari kuri stade Umuganda nyuma y'iminsi 3 inama yo kuri Meridie ibaye. Aha naho Cab 009 avuga ko Kabuga yari kumwe n'abategetsi n'abandi banyemari bari mu witwa Mathias Nyagasaza. Aho kuri stade naho umutangabuhamya avuga ko Kabuga yasabye abari bahari gutanga amafaranga yo gufasha igisirikare mu rugamba rwo kubuza abatutsi kongera gutegeka igihugu nk'uko babigenje mu myaka yahise bakajya bafata abahutu nabi cyane. Umutangabuhamya agakomeza avuga ko Kabuga yongeyeho ko yumvise ko hari abahutu aho ku Gisenyi bahisha abatutsi. Yongeraho ko mu kurwanya umwanzi bagomba guhera mu mizi, bitashoboka gutsinda umwanzi utera aturutse hanze bataratsinda abanzi babana nabo. Uyu mutangabuhamya avuga ko yongeye kandi kubonera Kabuga kuri hoteli Meridie ubwo yahabwaga amabwiriza na Colonel Anatole Nsengiyumva yo kujya kuzana intwaro i Goma. Aho i Goma akavuga ko intwaro bazipakuruye mu ndege nini bazishyira mu makamyo yo mu bwoko bwa Benzi yari yanditseho amazina ya Kabuga. Umutangabuhamya mu nyandiko ye avugamo ko intwaro zigeze ku Gisenyi Kabuga ubwe yatanze uburenganzira bwo gupakurura amasanduku zarimo, akanatanga amabwiriza y'uko zigomba gutangwa. Iburanisha rya none ryasojwe abunganira Kabuga batabonye umwanya wo guhata ibibazo umutangabuhamya Cab 009. Umucamanza Ayane Bonomi yanzuye ko ibyo bizakorwa kuri uyu wa kane. Yihaniza umutangabuhamya kutagira uwaganira nawe ku buhamya azatanga. Iburanisha rya none naryo Felicien Kabuga rikurikiraniye mu cyumba cy'urukiko yicaye mu kagare k'abafite ubumuga. Umunyemari Kabuga Felicien wari mu bashakishwaga bibanze kuva mu 1997 ku byaha bya jenoside yari imaze kuba mu Rwanda, akurikiranweho ibyaha bya jenoside, guhamagarira abandi gukora jenoside, ubwumvikane bugamije gukora jenoside, gukora itoteza ku mpamvu za politiki, ubwicanyi no kurimbura nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ni ibyaha waburana hakana, akavuga ko byose ari ibinyoma, nta mututsi yigeze yica ahubwo yakoranaga nabo mu mirimo ye y'ubucuruzi.